أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتي أخون أقول من كم أنقار دوه جري مقولنا ماذا فوقا ممسكدو كوريا مجندني علوم القرآن وتقرآن ده علما قلوموري درستك أقول ميدي هفتا قواها كدكا فواني كيرت قرآن وك سورة تكن ننديفا وغتا به غتون كما غمچن علي الوالا ايغا تريغا أقول من فاها كلا فواني باي سورة توغي نوتا جينا سورة توغي ننتهكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريهم ثابت و ننتهكي ادي باي ننتا تفاتو فرائتكم مساق الصحابي بيكلون نوتا ينوم بس علم بريكو اي سورة توغا مانا كوري كمكا قولي بس نندفوي اي كمهن مناكا من نون اهن نمرس عام غوتيغا گينا سورة کے ننتا ديفا وني رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا فوا خبر فرتكا غولي غوتش ادي گيتورون اگون میں فاها كولين سورة کے ننديو موغا كمهن ما خاص نوتا ام مهم سوبكما ميستكون نفنا كمكا غولون هوري غوتكا نونه ننديفا وني اگتريگا باي مثال تو بس اگون میں هندا كلين اگتريگا مثال سورة النمل اگون میں بدادا فكما وانما اي سورة هنيگا سورة غوتگا ننديوني رگا اي واهكتوگا سليمان عليه السلام کے ذکر قریفا وی ہندو ادی ہینی گواہ گنیفا ونی سليمان عليه السلام گلون گوری گوتگا کما ویرو اکرے گفانا کی نبی بیکلیں ادی اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے وری کن دیوی بیکلے کے ایکمو اکرے گفانا نسبت کرے وگن نونے سورتا نندیفا ونی اگو میرے می فشانی قرآنو کے آیتو کے عدو تکا بیدو نو سورتو کے ಆಯತ್ತೋಗೆ ಅದೋ ತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಕುರಿಲೆ ಗಳಗೊಂಡು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇಶಾರಾ ಕೊಲ್ಲಿರು ದನ್ನವಾಲಿ ಈಗ ಮಾನಕಿ ವಕಿ ವಕಿಂ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರತೆಗೆ ಆಯತ್ತೋಗೆ ಅದದು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಕಿಯಾಲು ಮೆನ್ನೋನೆ ಕೊಂ ಗೊತಕತ್ತೋ ಆಯತ್ತಕ ಅದದು ಕಂಡಳಿ ಫನೋತ ಆಯತ್ತ ವಕಿ ಕುರೇಫಾ ಮಿವನಿ ಅದಿ ಏಕಮಕಿ ಎಯಿ ಮಿಸಾಲಕ ತೌಕೀಫಿ ಎಚ್ಚೆತೋ ಮಾನಕಿ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريهم كند علي بيان وجموا نوتا توفيقي مانكي ميهكو هما مان كوروي غوتك كند علان او اچتو مي موضوع گولگن دانه قرآنوگه آیت وقتی وگن دیوما ادی سورت وقتی وگن دیوما ایک ایک خبر تو نوتا واهکت وقتی وگن دیوما قرآن کے آیت فشا ہٹن نوتا الوقف والابتداء ہمیں ہمیں ایک ایک قرائت تک سب کی آیتوں کے ہٹما فشما گڑے گتم بے قرائتوں کا اسفہنا تفاوتا قرما ایک ترم کیرت قرآن کے اعجاز نوتا قرآن کے بلاغات قرآن کا خبر کروی گموا اعجاز اس گڑوں ہوری کمن آیتوں کے نمیتنا فشیتن وقی کریفاوا ومو فرتما كمكي أقول من نيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم جه دوا سورة أقول كوري ريكس كم سورة كميوها كعترة بدي فوانه سورة توجه ننتوجه واها كذكيه من ديه رجع بيجي تريجا إبعاد آية تبس وكين ننكره بيجي ديوم أدي صحابي بيكلون تريجا ورق بدن زمان رجع بليه من ديه كيرت قرآن کے آية توجه عدد منكم جم وقوت كاندلون تبي فون أدوس سوانه مثالك مبني දේතරේක හුන්නානි මිතන් ආයෙ කියවහා ඉරේ මිසක බේකඩුගේ බවිදාණුවේ නමාදුගා ඉතුරිය ෆහුගා දෙන් පතිස් නමාදා දේතරේක ෆස්තොලහකන් ආයෙ කියවහා ඉරේ නොතා මිවෙනි එවෙනි මිම්බරෙක්ගා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මඩු කුරබ්බා ෆාවනි මිතන් ආයෙ කියවහා ඉරේ එහෙමීම එබේකඩුගේ තෙරේක
ayatuge adadun waguta kandalamun diyumaki edu surga hama warabada faha kollevek ehbima kirt qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ayatuge adadu kandalamuge macha dalil qura bay basfus bayan qurwa fave egeterega walaqad atainaka algon men kurire mi ayat kiyevi walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim hama kashorun timang ilahu kadege fana devvime sab'an min al-mathani takuraru ko kiyomunda hain ayatik ehen ayatu gawaha kaga algon men vani ei suratul fatiha ge adadu ayatu ge adadu not ayatu ge adadu kama dannawa wal qur'an al azim adi suratul fatiha ki al qur'an al azim kamugabs suratul fatiha ge ayatu ge adada behe gutum algon men purire ishara kollur dannawa fuane ehen hain ayata ki komme rakwategga takuraru ko kiyewan jehe ei farul namade kamavs adi sunne namade kamavs kiyewan jehe hain ayat kamugawatiye e ayat ka al mathani takuraru ko kiyomunda hain ayate sab'an min al mathani takuraru ko kiyomunda hain ayate asfa evani imam bukhari rahimahullah ekade gfanu ge sanadun abu sa'id ابن المعلمي غاريهم گنوا فاوي ودالوني مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم اتيت فقال ما منعك ان تاتيني ما منعك ان تاتيني تمن كليفان نماز قربان هنوني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كليفان غاريهم هرس قربيه adi ekale gfanu timan kale gfana gowale be manik rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id gowale be falam ati hatta sallaitu timan emburi wade nuganname namadu nimende thumma ataitu namadu niyumaffoga den wada genne me no rasul sallallahu alaihi arihat timan hinga jame faqala ma manaka an taati hade gfanu wada gatun laswi ki begen no wada nogen hunnevi ki begen heje فقلت كنت أصلي تمن النبي من تمن النبي نماذ شنو تمن مري نماذ كرمش فقال حديث كرفي ألم يقل الله سبحانه وتعالى وحين كرفاه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله تعالى وحين كرفاه يا إمام بجميع سكنة يبامون الله إله ورسول jebamihun ekamakkataka khalu kuregen wa kantaka no jebamihun ekamkamuga dirum huri kankama ijaba deshe ede faratun goale afkamavvanama hentiman kalefan goale fi makibegen toy Allah subhanahu wa ta'ala ga wahi basfur mifadan ova ijaba no devvi efoga hadith kurevie ala uallimuka a'zam suratin fil quran qabla an akhruju min al masjid timan kalegfanu ungannawa debwa husime kirit qur'anu gawa emme matwedi surata ki kobakan timan kalegfanu mi miski kolon nikume wadagenwa kuriga den efoga ogut kole eke kankamuga diuma foga rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski kolon nikume wadagennawan wadagenne mari kefan sallallahu alaihi wasallam timan kalegfana kan nudannave e surata ki kobato fadhakkartuhu dan timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dannawa fi me kalegfano vidalu wi men nutoe kirt qur'anu gawa emme ma surata ki kobakan timan kalegfano ungannawa debba hushime miski kolon nikume wadaganma kuriga ehedu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabi alhamdulillah rabbil alamin mitan rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul fatiha furatama ayan ekkon evidalwani maneki eives nankiye goti galon kuri gawane dannawa misa qul huwallahu ahad ei suratul ikhlas ke name gotuga be kanum vidalu e gotan alhamdulillah rabbil alamin mi suratul fatiha ke name gotuga wes be kanum vidalu alhamdulillah rabbil alamin rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuri maneki eiye kirit qur'an gawa emme mais surataki efoga hadith kurabani هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أيه تمن كده غفانا دبفاوا تقرار کو کیبے ہیں آییں ادی متیوری وگم وا قرآنک اما کری آیت کو اللہ سبحانہ و تعالی انفال سورۃ کے 26 آیت کو انگوا فا ایوا معاف کرو
Allah subhanahu wa ta'ala hijr suratuge addi havwana ayatuga angawafa ewa walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim mi ayatuga miwa basu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsir qaddabani bayan qaddabani hadis qul alhamdulillah rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'an al-azim alladhi utituhu timan kadegfana devigem wa taqrar ko kiye han ayata adi matwirwegem wa qur'ana ki eyye em rasulullah sallallahu alaihi wasallam wes mitanuga e hadis qurawani eyye han ayat ke mane ki suratuge ayatto ga adadu wani kandele fem ilumberenge meduga misalaka suratu fatiha ge ayat ka meduga khilafen ne adada meduga enamas bay bekalunga ari hoga gunuvumuga nota kanda eluvumuga kon hisabakatto misal bay bekalung bismillahir rahmanir rahim ei furtam ayakamuga deke wada gannawaruga anabba bekalung ei ayatekamuga deke wada nugannawa anabba bekalung deke wada gannawa gotuga agul men amu gotega fahu ayatuga warak ginan amuko aye meduteriya muttalaadu iven ghairil maghdubi alaihim waladdallin hisaba ei en ayekam gonote me fahu ayekam no tahwan ayekam go mane ki aye medu efa agul men aamu ko fahum iveni ghairil maghdubi alaihim waladdallin ei havwan aye gotuga bay ilumere adadu purafa ehbima adada meduga khilafennen adi qur'anuga wa echchaka meduga nuata oin engewma ka meduga khilafennen huttawa tana fattawa tana meduga kommesarege khilaf take bayt tantanuga bayt suratuga ebawul em rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hon aswa ehem bay basfurtaka balaruga imam muslim riwa qurwa fawe abu darda radiyallahu anhu gari hon anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kure man hafaza 10 ayatin min awwal suratil kahf usima min ad-dajjal mihaku kahf suratuge furatama diha ayek yawafkama wanama dajjaluge fitunan emiyeku salame begendan emi algon men ebenge eduwas suruga bes ebe kalunnan ayen aye wakiwakin adadu kurevi kandeli fawaka sobaki e diha ayek kandeli fa nuwanama ei kon diha ayatikkame nota diha ayen hama qur'ani kiha hisaba kame nota kongoda kame gunuwa nege wade nugannawa nehbima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kaluna bayan koddewa fan egiturun imam ahmad riwa qurwa fa abu hurairah radhiyallahu anhu ge arihum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kure bikama inna suratan min alqur'ani 30 ayah qur'anu ga ve 30 ayat wa surate shufiyat li rajulin hatta ghufira lahu emihakan e ayat shafaat riwan enage huriha faafe fuwe bigendane manaki sura kiyawa kamabwana me 30 ayat himene sura kiyawa kamabwana emihage huriha faafe fuwe bigendanden emiha shafaat riwan e ayat wa hiya tabarakalladhi bi yadihi almulk ei mulk surate manaki tabarakalladhi bi yadihi almulk egota feshifawa surate suratul mulk kirt qur'an ge nawavis wana fotoge feshetanga sure e suratu gawani 30 ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qur'ani 30 ay wa surate gewahaka adi e surate ki ei tabarakalladhi bi yadihi almulk sahabi bekalunge atharutakan algon men balala ruga imam bukhari riwa qurwa fa abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma gar abdullah ibn abbas ki dobeta khunne tuppulu sahabi bekale manaki tuppulu sahabi bekale gotuga mi nankureveni rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya puluga wara tuppulu bekalun gotuga ekale fanu ariuga ulubi bekalunna komme gotegga vis duniyega hunne biya bodufulu wada gannawa nadi umurun duwasse wada gannawa ehnamas tuppulu sahabinge muradaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga uluvire bekalunna ki tuppulu bekalun gotuga umur ge lakama ayuga tibbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam bodbe be ful al abbas ge darikalun abdullah ibn abbas nota ibn abbas ekale ge fanu ge umur fulum tera aharuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam avhare wadagene mane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijure wadagene veruga abdullah ge fanu ge umur fulum bani tin aharu
ehmima baki ehingadiya diha aharuga tin aharun feshken tera ahara hame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga uluwa fa evani ekelifa riwa kurabani maimuna ummul mu'minin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikabalu algon menge makamanage gandur koluga ekefon avhar ful leppe wahaka bayan kurabani abdullah ibn abbas kinato abdullah ibn abbas e gandur kola vede veda gennevi sobaki maimuna radhiyallahu anha eki ei abdullah ge fanuge bodu data fule ehmema bodu data eki ei mamihage maqamuga wa bekabale rasulullah sallallahu alaihi wasallam maimuna radhiyallahu anha ge gandur koluga avhar ful leppe verega abdullah ibn abbas ekalege fana ekuga avahar ful leppe wahaka timan kalege fanu nida kaman hadda wagen onne vime baaliyoge dasa nota e bowaluwa echege dasa moonu fulu labba wagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanta kurabwa gote bellewma ekkote kabbesei faralumakannu ekalege fana iktida umataka ei sahabi bekalunge halu kolat komme kameggaves nabiyya sallallahu alaihi wasallam amalu kurabani kihinetto bellew eggotuka bes ekalege faana meduga tuhumate kurabwagen shakke kurabwagen faralewmu gotukunnu rasulullah sallallahu alaihi wasallam avahar ful leppe mattaka oshoy wada gannawafi adi eba nuota boelu vi echege digu baga digu kanne defade echega digu baga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adi ekamana maimuna radhiyallahu anha istarfu elubeviye timanna oti ege hima baganota digu koluge nime taange rasulullah sallallahu alaihi wasallam amahar ful leppe mafahuga he ful lebeviye regandu debavumuge kuda irkole kurin nuwata debave kuda irkole fahum mane gagganda kan eha kan ha ruga ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يف رسول الله صلى الله عليه وسلم امهار فون تدو وداكين فمسح النوم عن وجهه بيده بي سنته lidin hela miha helu mafhu ishinde ende enage deatum nidi fuhu nota foheno manaki deatum loduga aikatala nidi filuwal evara faseha nidi filagen dane kame de katalagin lolun nidi filuwal ema sunnaten ei famasahan nauma an wajhihi bi yadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gfanu ga appulu kattawagin moonu fulum nidi gasar filuwal ebibe thumma qara al 10 ayat khawatim surat ala imran suratu ge emme fahu diha ayat kiyawa vidalu emin algol menna mitanun mi dalil koddeni ala imran suratu ge fahu diha ayat sebe funna ege wada gannawa kama ayatakun ehemmimaka fahu diha ayate vidalu fa evani thumma qama ila shannin muallaqatin fatawadda minha fa ahsana wudu'ahu den elwa fahuri fen ala fa hunna wattaruge echchakun ekale gafan wudu korebe furi hame thumma qama yusalli den ekale fan tedu wadaga namaz koro fete maneki are alkomuge namata ibn abbas ekale fan amal korwa gota fara labumage gongota kattu avahara fullappon rasulullah sallallahu alaihi wasallam eki mulire ekkon helabwa hunnawa bekalennu ehnamas reganduga ekale fan sallallahu alaihi wasallam debakula ebbaga nuwata bodu bayega re alukan kurabwa mi riwayat agon men balala ruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnaten ei regandu nidin helma fahuga ala imran suratu ge fahu diha ay kiyo mundi be riwayat agon no rasulullah sallallahu alaihi wasallam udu macca balahatta hunnawa e diha ay kiyawa vidalo mudani awdu kuriga dannawa fawane sababun nuzul no asbabun nuzul ge terega mi diha ayatu ge wahaka amu gotegga komme reyaku bilal gufan wada gannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha gowale fuma ei ekale fan sallallahu alaihi wasallam damna ma duno tarelu kon kurama fahuga lui kon
kuru emmachakare gotakan oshoe wada gannawa Aisha radhiyallahu anha ge riwayatu ga asfabe timan kamana hefulu lavva onnevi kamavva nama timan kamana ya wahaka dekkoma ekalefanu madukuravve timan kamana amharful leppefa wa kamavva nama ekalege fanu wes kuru emmacha kudakon oshoe wada gannave ei fatisumge kuriga kudakon regaduge warubalikan nota realukamuga hedakumuga sabun warubalikan ihsas kurefa vedane tibe farul namade sunne namada kavure ahamiyat kam boduwan ema fatis namadu furihama gotuga Allah gadatan ufuligen hingejjiya muli realukum kurma vure ma heyokam boduwan maneki realukamuga muralikama ko hela huruma fawga fatis namaduga ena niditaya jehemun nuwata kannekama ko nuta afuramun enamadu kuruma vure ma heyokam boduwan eneya erega furihama ninjen niduma fawga tedo fatis namadu furihama yakurum Allah subhanahu wa ta'ala hadotan emme lobet kam bodogen bani ila subhanahu wa ta'ala fardu kurabba fa wa alqanta e namadu kamugavies e roda kamugavies e sadaqatu keterege himene zakat kamugavies adi hajja umra kamugavies Allah subhanahu wa fardu kurabba fa kanta e ila hadotan emme lobet kankan ehemmegen e ila ekankan fardu kurabba fa wani altakunna sunna kankam fur algon men bodo ahamiyete demwani fardu kankam komme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga aada fulen ei emma effoga bilal radiyallahu anhu wadage bangi devu muge kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e namadu go kari vejje kama vidalwan efada rege wahaga bayan kurabba bilal ge fanu vidan rasulullah sallallahu alaihi wasallam eruga timanka e fanu wadage ne kirit kurabbamu gendevi ekalege fanu ge lofulun ohore mundiya karunata bimmacha faba halu kulba ehinduga timan dennevi Allah ga nabiyya ekale fanu konkama kaado e kirit kurabani den hadis kureviye gelluma hala gudde mi ayat kiyawa e ayat kamedu visna fikur nuhinja fi mihaka efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bayan kur mire timan kale fanu ga machan ayat ke bawa le vije e ayat kiyawa e ayat kamedu visna fikur nuhinja fi mikan hala gudde efo ekale fanu kiyawa vidalu mangendevi ala imran surat ke fahu koluge diha ay inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab hisab fashken go sure nimende mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi honne sunnatakan algon igani abdullah ibn abbas ke mi riwayatun rasulullah sallallahu alaihi wasallam anekaves ehin hadisa egga maimuna radhiyallahu anha gandor kolga awar ful deppe virugaves ekale efan tedu wadagi furtamaves kiyawa vidalu mongendevi mi ayataka en hadisa kalgun men balala eruga imam muslim riwa kurabba fa aisha radhiyallahu anha garihum ifkuge hadisa ya behe gotum ekamana vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum mi aye bawa labwa fawe egotuga diha ayen Allah subhanahu wa ta'ala bawa lebeviye mi diha aye bawa labwa fawani timan kamana ya behe gotunne komme kes ekamana haggin ei ekamana ekamum ufa ko sharaf ferihu sawbaki ekamana meduga ufurigen diyi iman kamuga ahul weriyege buddhi kudakobes qabul kofa nuwane adi hitabes verifa nuwane fada huturu wahaki ekamana behe gotum madina ge munafiqun abdullah ibn ubay ibn salul weriyege gotuga hore faturamun diyi huturu kam bodogen wa wahaki e hitama ga khud rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adi ekamana mahinha doswanden heda korban jehwada ginnevi Allah subhanahu wa ta'ala ga wahi baspulen annade em ekamana vidalwani timan kamana ge furana hinga danen hiwa warati man kamana kirit korebamu die ekama gulige nota ewaka dekeweka enguma gulige ehnama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wes masala ge babatu ekale efanu amikabalonna meduga kiten bodu yakin kame kamuga wis rashterega feturifawa wahaka ge bodu kamu ekama behe gotun goten nunimwa madukuravi wahige duwasur kamuga wati Allah subhanahu wa ta'ala ekamuga khabare kurabande ennamas Allah subhanahu wa ta'ala algun menge makamana meduga mimbor kuravi aslu adawatri munafiqun e huturu kuran kuri masakkata vure
matiwarikam sawbaki ekamana e huturu faafan bariyawegen wakan Allah taala hanguduge matin wahige gotuga bawa labba qiyamata hame kiyebene ayate gotuga labbo afwan emima shi'ina adi enumes mawgellifawa bai jama'atakum miyadwes algon menge makamana behegotum edakkamunda waqtaki kirit qur'anuge nassum Allah subhanahu wa ta'ala ekamana bariyawegen waka angawa fawa khabare ehme ekamana vidalwani Allah ta'ala mi diha ay bawa labwa fani manik innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum hisabun tashkengos diha ay bawa labwa fani timan kamanage bara'ata behe gotunne manik timan kamana bariyawegen wakan hama kurev muge gotunne en kuni algon danne fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga sahabi bekalun ayatoga adadun namatoge hisabu nota wagutoge hisabu kurabum gendewi gendum algon menne ngeni ei ebekalun nan ayatoge wakikurun nota ayata wakiwa hisabu minwaru engi wada gannawakan adi bekalun egotuga hisabu kurabum gendawa imam muslim riwayat kurabwa fawe abu sa'id al-hudri radhiyallahu anhu ge arihum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendur namaduge furatama derakotuga komme rakwotega 30 ayatuge minbara kiyawa vidal manike bekalun nan ayatoge minbaru wazan kureveti 30 ayatuge minbara kiyawa vidal egamane ki komme 30 ayatike nun ekamaku gaagandaka ammu usulakum kirit qur'anuge ayatoge meduminuge ayatakun 30 kan aye komme rakwotega kiyawa vidalwa ha irwe effoga adi vidalwani mi riwayatum bay bekalum dalil qurabba mendur namaduge fahud rakotuga wes suratul fatiha ga fahuga qur'anu minbare kiyebene kama nuwata kiyun sharowegen wakama sobaki mi riwayatuga ekalefanu vidalwani wa fil ukhrayaini den ane derakotuga qadar 15 aya fanara ayatuge minbara ekalefanu kiyawa vidalwe ema kuri derakwatun kore komme rakwatege debakule baha minbar nuwata ehme riwayatuga masida kandelige vidalu feburi qala nisfu dhalika kuri rakwatuge nuwata kuri derakwatun kore komme rakwatege debakule baha minbarash efoga vidalu ni asur namaduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuri derakwatuga kiyawa vidalu fanara ayatuge minbara fahu derakwatuga kiyawa vidalwe ege debakule baha minbara maniki fanara ayen ha gaagandaka hen ayen ha minbara min algol menna ege midani sahabi bekalum waguta ballawa namadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam madukurabba minbar ballawa mangendawa fawani midenne unan kirit qur'anuge ayata wahi kurefawa waki kurun taka gule gotun mi asartakum algomenna libe dalilaki mi ilmaki nota ayat hutte tan adi feshe tan ayat wahi kurmuge ilmaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun asfawa ilmekka adi sahabi bekalunge eki zaman ta eki waguta namaduge rakwatuge digukan nota rasulullah sallallahu alaihi wasallam miveni kamegga heda kurabwa wagutu ebekalun min kurabwa ulubwa kan qur'anuge ayat nota ayatto gadadu mashhur gotegga ayatto gadadu kandelumuga nota ayatto gadadu kandelu bekanunge hisab kurumuga kommesarege tafaatake huriwa kalgondu dannawalin ehen numbers bay bekanun kandaluwa adadu ginawumakun nota adadu madumakun kirit qur'anuge suratul fatiha fashgen gos nasi annas surata hamya mihra kuriha ayattake evs bekalunne باطل النكوربا ام ايتبس ام اكوربس ام فييبس ehnamas kontakatto ayen hutteni kontakutto den onya fesheni nuwata en ayatuge gotuga baybe kanum ballawa hisabu anabba be kanum ei dia ekkamuga ballawa mifada kanka dimamuge sabun kommesarege adaduge tafatek aswani en noniya am gotega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum gina ayatuge huttun taka adi feshun ta kandeelgi aswani agon me irada korviya ewahakage
teriya jehila aruga ekamuge hikmata behegotum weswa ka dakkalan ehmima ebahuri adadu kurumuga madinage duwaswaruge nota madinage ahulwerin kandaluwa fa furadama duwaswaruga adadu kandaluwa fa wa minbare hame gota ege fahuge duwastawga noni fahukoluga madinage ahulwerin adadu kandaluwa fa wa minbaren hame gota makkage adadu kandaluvume kufage adadu kandaluvume adi hame gota ege turun sham karaya adi basaravis himene edu sorga ilum merin eki hisabu toga tibbe viruga ebe kanun bidenne unuhen adadu kurevumuga kommeswarege khilaf take ufedifa huri ehnamas am usulakum balairuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun ayat toge waquf nota huttun adi ibtidawani kande eligen asfa em kirit qur'anuga surattoge nuata ayattoge adadu kande elumuga surattoge ayattoge adadu kande elumuga ilummer meduga khilafu fedifa wa wum agol menna timbayaka bahale vidanakama bay ilummer vidalwani ege terega mehimenani ijmali goteggaves adi tafsili goteggaves evves gotaka ilummer meduga khilafenne adadu kande elumuga surattake e surattoge adada meduga e surattoge ayattoge adada meduga ilummer meduga tafsil gotakavs adi hame hemme ijmali gotegaves khilafune surattake ema e surattoge wahaka algumen zikru kollanya zikru kollani denganna doge namsar hurugom midannawalani mi bay sure ta meduga kandelifa wagoy anebbe surattaki ijmali goton khilafenne adada meduga mane ke ayat tog adada ki hama en adaden ehen namas tafsili gotegga kon taakatto ebe kalun ayen hama kurawani ega khilaf take huri ei hatar surate ege terega qasas surata ankabut surata jinn surata al asr sure himen al asr surata ki agul men emmen kiyawa uledade kur surate ehen namas e suratu gaves ayatu ga dadaki tinekkama meduga ilumberenge khilafenne ekamuko ayen nimmani kontakatto ebe kanunge meduga khiyal